Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme prati ili subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizala obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Već više od 20 godina ni jedan problem u svetu se ne može rešiti bez učešća trojice najpopularnijih ruskih, ali i svetskih političara: Putin, Lavrov, Šojgu, nesalomljiva trijada Rusije. Vladimir Putin, predsjednik Rusije već 21 godinu, moćan lider, moderan državnik, obrazovan, dinamičan, energičan, pametan, sposoban, radan i harizmatičan. I što je najvažnije, beskompromisni borac za pravdu i nacionalne interese Rusije. Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova, jednako harizmatičan, duhovit, ponekad hladan kao led, posjeduje enciklopedijsko pamćenje, pamti sve rezolucije o Bliskom istoku, o Kosovu, o Balkanu. Majstorski ume da natera međunarodnu birokratiju da služi interesima Rusije. Ima moć i da sprečava ratove, da za sto dovede najcrnje neprijatelje i ubedi ih da se dogovore. Sergej Šojgu, ministar odbrane, stupa na scenu kad razgovori ne pomažu. Ko ne veruje, neka pita preostale pripadnike terorističke organizacije IGIL u Siriji. Prošao je kroz sve krvave tragedije novije ruske istorije. Opsada pozorišta Nordost u Moskvi, zauzimanje osnovne škole u Beslanu, teroristički akti u moskovskom metrou. Za Putina kažu da je pre svega čovek iz naroda. Rođen je u radničkoj porodici u Lenjingradu 7. oktobra 1952. godine. Majka Marija, fabrička radnica, i otac Vladimir, mornar sovjetske mornarice. Svoj život podredili su podizanju, vaspitanju i obrazovanju svog jedinca, pošto su im prethodno dvojica sinova umrla. Jedan odmah po rođenju, a drugi je podlegao difteriji tokom opsade Lenjingrada. Putin je završio pravni fakultet u Lenjingradu, a kasnije počeo da radi u KGB-u. Kao oficir KGB-a službovao je u istočnoj Nemačkoj, a po povratku u zemlju zaposlio se na Lenjingradskom univerzitetu. U političke vode uplivao je kao pomoćnik tadašnjeg gradonačelnika Sankt Peterburga, Anatolija Sobčaka, da bi 1996. godine napustio severnu prestonicu i preselio se u Moskvu, gde postaje član administracije predsjednika Borisa Jeljcina. Za kratko vreme postao je političar teške kategorije ili novi ruski car, kako su ga nazvali zapadnjački mediji. Od Jeljcina je nasledio gladnu i opljačkanu Rusiju. Narod je bio na ivici bede, ruska vojska je bila demoralisana, država je zagrizla u korupciju, privreda je bila u rukama oligarha ili kriminalnih struktura, a Kavkaz je goreo u plamenu separatizma. Odlučnom politikom uspeo je za kratko vreme da učini nemoguće. Suzbio je terorizam i separatizam u Čečeniji, ojačao vojsku i diplomatiju, izveo je zemlju na put uspešnog razvoja i napravio privredno čudo. Vratio je narodu osjećaj ponosa i dostojanstva, a zemlji status vele sile. Bez jednog ispaljenog metka vratio je Krim tamo gde istorijski pripada, u sastav Rusije. Putinov privatan život je zatvoren za javnost. Sa suprugom Ljudmilom proveo je u braku skoro 30 godina. Iz tog braka ima 2 ćerke, a nedavno se saznalo i da svojim unucima rado čita bajke sovjetskih pisaca. O njemu se još zna da voli prirodu, sport, životinje i umetnost. Godišnje odmore najradije provodi u ruskim tajgama, gde šeta, peca, jaše konje, preplivava sibirske reke. Kažu i da se nikada ne razdvaja od aluminijumskog krstića, koji je jedini ostao neuništen u velikom požaru na porodičnoj kući u Podmoskovlju. Ne koristi mobilni telefon, a sat nosi na desnoj ruci iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga. Već 2 decenije Putinovim fenomenom bave se mnogi istoričari, analitičari i publicisti. Čuveni Nobelovac Aleksandar Solženjicin je svojevremeno rekao: on savršeno razume unutrašnju i spoljnu situaciju zemlje
i potpuno je svestan svih problema koje mu je prethodnik ostavio u nasleđe. Po njegovoj oceni, Rusija na svom čelu konačno ima državnika koji je okupiran isključivo rešavanjem realnih problema. Čoveka hitrog uma i velike pronicljivosti, krajnje uravnoteženog i obazrivog, istakao je Solženjicin. Za savremenu Rusiju uradio je mnogo. Zaustavio je njen sunovrat, podigao je sa kolena i povratio je uticaj u međunarodnoj areni, koji je nestao nakon raspada Sovjetskog saveza. Sredio je haos nasleđen od svog prethodnika Borisa Jeljcina, konsolidovao društvo i povećao životni standard građana. Inače, krajem prošle godine, Putin je izjavio, odgovarajući na godišnjoj preskonferenciji na pitanje novinara BBC-a, da li vidi i svoju odgovornost za pogoršavanje odnosa sa Zapadom, makar delimično, ili smatra da je Rusija u tome nevinašce. Rusija je u poređenju sa Zapadom zaista pravo nevinašce. Kao primer, šef države je naveo da je Moskva oslobodila od sovjetskog diktata one zemlje i narode koji su želeli da se razvijaju samostalno. Misli se na zemlje Varšavskog dogovora. Podsjetio je da su je tada svi uveravali da se NATO neće širiti na istok, pa ipak svedoci smo 2 talasa širenja, a vojna infrastruktura NATO-a se približava našim granicama, rekao je Putin. Osim toga, šef države je istakao da su upravo Sjedinjene Američke Države izašle iz sporazuma o otvorenom nebu, kao i iz dogovora o protivraketnoj odbrani i dogovora o raketama malog i srednjeg dometa. Pri tome i NATO i Amerika stalno govore o dijalogu, ne misleći stvarno na dijalog, već na dijalog s pozicije sile, imajući u vidu niz ultimatuma na koje Rusija nikad neće pristati. Naravno, Moskva mora da reaguje na potencijalnu opasnost koja dolazi sa zapada i zato je morala da stvori protivotrov, hipersonično oružje kako Amerika ni NATO još nemaju. Uprkos svemu, Rusija je i dalje spremna da pregovara, ali nema sa kim. S nama niko ne pregovara, kaže Putin i obraćajući se novinaru dodaje: odgovorite onda sami sebi na pitanje ko je nevinašce, a ko je agresivan. Vredi podsjetiti da Rusija po vojnim rashodima zauzima tek 6. mesto u svetu, a ispred nje su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kina, Saudijska Arabija i Japan. Ako baš i nismo nevinašca, u svakom slučaju smo pristojni, spremni da razgovaramo i trudimo se da dođemo do kompromisnih rešenja. Imam želju da kažem rečima Leopolda, jednog od junaka naših crtanih filmova: momci, hajde da živimo složno, rekao je Putin. Ljubinka Milinčić u svojoj emisiji Moj pogled na Rusiju odgovara i na sledeće teme. Zašto je Fond nacionalnog blagostanja garancija stabilnosti Rusije? Uprkos ekonomskoj krizi, Fond nacionalnog blagostanja značajno je porastao na 13,4 triliona rubalja. Da li Rusija koristi sredstva iz fonda za podsticanje ekonomije ili ih čuva za crne dane? Šta je Solženjicin Rusiji danas, 50 godina nakon dodeljivanja Nobelove nagrade? Pre tačno 50 godina Aleksandar Solženjicin je dobio Nobelovu nagradu. Bila je to prilika da uradi ono što je očekivao da će učiniti Pasternak, da će ceo svet sa stokholmske govornice obavestiti o postojanju logora u Sovjetskom savezu, o životu iza gvozdene zavese.